Generali Leonard Ngendakumana wahoze yungirije Generali Niyombare Godefroid ubwo yari ayoboye urwego rw'ubutasi akaba umwe muri 12 bashinjwa kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza ku itariki ya 13 Gicurasi yatangaje ko aribo bari inyuma y'ibitero bya grenade ziterwa mu Burundi. Anasobanura impamvu. Aganira na kimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cya Kenya, General Ngendakumana yagize ati nitwe turi inyuma y'ibitero mu mazi iminsi mwumva mu gihugu kandi duteganya kubyongerera ingufu kugira Petero Nkurunziza yumve ko nta yandi mahitamo atari ukurekura ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko General Ngendakumana yakomeje abivuga mu kiganiro cyihariye yagiranye n'iyi televiziyo, kuba baragerageje kandi guhirika ubutegetsi bikananirana ngo byatewe n'uko Minisitiri w'Ingabo ndetse n'umugaba w'Ingabo babatengushye ku munota wa nyuma uko bemeye guhabwa amafaranga ngo bashyigikire ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Ngo umunsi bateguraga guhirikaho ubutegetsi uhoze ari Minisitiri w'Ingabo General Posiyeri Gaciyubwenge yavuganye n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza amwemerera amafaranga kugira ngo ahemukire abo bari bateguranye uwo mugambi wo guhirika ubutegetsi. Icyakora ngo umugambi ntaho wagiye ndetse General Niyombare ari mu gihugu kandi biteguye kongerera ingufu ibitero bahereye ku bya grenade ziterwa bakabuza Petero Nkurunziza kugundira ubutegetsi nk'uko babivugaga. Ati General Niyombare arahari, afite abo ayoboye, nanjye ubwanjye niwe umpa amategeko. Nyuma yo kunanirwa guhirika ubutegetsi tariki ya 13 Gicurasi twabonye ko ari ngombwa ko dukomeza kurwana kugira ngo turebe ko yahindura imyumvire cyangwa se byashoboka akegura, ariko tumaze kubona ko atava ku izima twishyize hamwe turema umutwe wo kumurwanya. Kuva wa 26 Mata 2015 abasaga 50 bamaze gusiga ubuzima mu mvururu zo kwamagana ukongera kwiyamamaza kwa Petero Nkurunziza, kuko amakuru yabivugaga icyo gihe bagira bati aho bamwe bahitanwe n'amasasu myigaragambyo abandi bagahitanwa na grenade ziterwa mu bice bitandukanye by'u Burundi. Rero General akaba ari Leonard Ngendakumana wakomeje kugenda bigarukaho na kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane mu gihugu cya Kenya. Hanyuma nyuma gato rero muri 2021 nibwo urukiko rw'ikirenga mu Burundi rwakatiye igifungo cya burundu abantu bagera kuri 30 barimo General Major Godefroid Niyombare n'abasirikare yarayoboye, abanyamakuru n'abanyapolitike nyuma yo kubahamya icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi wari perezida w'icyo gihugu muri 2015. Mu bandi bakatiwe n'urukiko rw'ikirenga kuri wa gatano harimo Gaciyubwenge Posiyeri wari Minisitiri w'Ingabo, Leonidas Hatungimana wari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza, Bernard Basokoza wigeze kuba Vice Perezida, Moise Bucumi uri mu bashinze ishyaka CNDD-FDD n'umugambwe uri ku butegetsi. Abakatiwe bose uko ari 30 bahamijwe ibyaha byo kugerageza guhirika ubutegetsi, gucunga nabi, gukoresha nabi no kwangiza ibya rubanda. Urubanza rwabo rwagiye rubera mu muhezo ndetse buranishwa abaregwa nta numwe uhari kuko bose bahunze igihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru Ruburika Bob nawe wakatiwe gufungwa burundu yatangarije kuri Twitter ko uru rubanza rwabereye mu muhezo rugaragaza kuburizamo kw'ikintu cyose gishaka gufungura urubuga rwa politike, ibiganiro na demokarasi mu gihugu cy'u Burundi. BBC yatangaje ko abakatiwe bose mitungo yabo igomba kugurishwa kugira ngo yishyurwe agera kuri miliyari 1.5 y'amarundi, ni hafi 780 by'amadolari Amerika kubangirijwe barimo n'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi nk'uko amakuru yakomeje kugenda abivuga. Duhindire ingingo. Uyu nguyu yitwa General Godefroid Niyombare, byagiye bivugwa kenshi cyane ko yahungiye ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda rwamuhaye ubuhungiro nibirega, ariko u Rwanda rwagiye ruhakana kenshi cyane. Rwavuze ko hari bamwe mu bavuye mu gihugu cy'undi mu mvuru zabaye muri 2015 bahungira mu Rwanda ndetse bahabwa inkambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe. Ariko kandi kuri abangaba u Rwanda rwagiye ruvuga ko abo bagize uruhare mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza nta numwe wigeze ahungira mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo bahungiye mu bindi bihugu nabyo bishobora kuba ari ibituranyi by'u Rwanda. Uburundi rero bwagiye busaba kenshi cyane ko u Rwanda rwakohereza abangaba ndetse kandi harimo na General Godefroid Niyombare akaba yashyikirizwa igihugu cy'u Burundi. Byaje gutuma rero igihugu cy'u Burundi gifata ingingo zikomeye cyane zirimo no gufunga imipaka yo ku butaka yose igihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Basaba ko abangaba bakoherezwa mu Burundi kugira ngo umubano wongere kuba mwiza hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Bagiye kandi bashinja u Rwanda ko rufasha abangaba rukabaha imyitozo n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bibafasha gusubira mu Burundi kugaba ibitero bitandukanye bari mu mutwe wa Red Tabara. Ibirego u Rwanda rutayemye guhakana cyane ko ibitero bagiye bagaba ku Burundi byagiye bigaragara ko baturutse mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu.
Hanyuma rero reka duhindure ingingo, mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, mbabwire ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bifite abaturage birundiriye mu madeni, dore ko ruza ku mwanya wa 9 mu bihugu bifite abaturage benshi cyane bizerera mu madeni cyane. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'abanyamerika gikora ubushakashatsi Pew Research Center ku buryo abantu bafata imyizerere n'amadini ku isi bwasanze ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara aribyo byiganje mu kugira abaturage birundiriye mu madeni, bigakurikirwa n'ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Ubushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'imyaka 15 hagati y'umwaka wa 2008 kugeza 2023. Ubushakashatsi bwakorewe mu bihugu 102 hakoreshejwe ibibazo bibiri gusa, aho babazaga umuturage niba ideni ari ingenzi mu buzima bwe ndetse n'inshuro ajya gusenga. Mu Rwanda basanze nibura 90% by'abantu bakuru bizera ko amadeni ari ingenzi mu buzima bwabo. Mu bihugu 102 byakorewemo ubu bushakashatsi, u Rwanda ruza ku mwanya wa 9 mu kugira abaturage bizera ko amadeni ari ingenzi mu buzima bwabo, rukaba ku mwanya 39 mu bihugu bigira abaturage bakunda kujya gusenga. Ubushakashatsi bwagaragaje ko Indonesia aricyo gihugu cya mbere gifite abaturage benshi cyane bizera ko ideni ari ingenzi mu buzima bwabo, kuko 98% ariko babifata. Ikurikirwa na Senegal, Pakistan, Mali, Tanzania, Sri Lanka, Guinea Bissau, Honduras, u Rwanda na Zambia. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu bihugu by'i Burayi no muri Aziya ibijyanye n'amadini batabikozwa, kuko abaturage bo mu bihugu nk'Ubuyapani, Estonia, Czech Republic, Denmark, Ubusuwisi, Ubwongereza, Sweden, Latvia na Finland 10% nibo babona ko amadini ari ingenzi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu bihugu bikunda gusenga kandi Indonesia igaruka iyoboye mu kugira abaturage benshi cyane bakunda no gusenga, kuko nibura 95% by'abaturage bayo basenga buri munsi, bagakurikirwa na Nigeria, Senegal, Iraq ndetse na Niger. Mu Rwanda habarizwa amadini n'amatorero arimo Kiliziya Gatolika, ADEPR, Abangilikani, Abadiventiste, umunsi wa karindwi, Islam, Abahamya ba Yehova ndetse n'abandi. Imiryango yanditse nk'insengero mu Rwanda ubirenga 300, gusa mu myaka mike ishize byagaragaye ko habayeho ukwiyongera gukabije cyane kw'amashami yayo, kuko insengero zagaragaga ku bihumbi 13 n'imbere y'uko akorwa umukwabo wo kugenzura insengero zuzuza ibisabwa, hafungwa izirenga 9,000. ADEPR nk'itorero wasangaga rifite insengero zirenga 3,000, mu gihe nka Kiliziya Gatolika ifite kiliziya zirenga 2,000. Kuva u Rwanda rwabona ubwigenge mu mwaka w'1962 kugeza 2012 mu gihugu habarwaga insengero zigera kuri 200. Muri 2016 umujyi wa Kigali wonyine wari wihariye insengero 685, aho muri Nyarugenge hari 184, Gasabo 189, Kicukiro 212. Icyo gihe mu gihugu hose insengero zarengaga 1500, ariko mu myaka itageze ku 10 zari zimaze kwikuba inshuro zirenga 8. Ikindi, izo nsengero n'amadini byose byiharira miliyoni 12 n'ibihumbi 200 by'abayoboke, nk'uko imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare ibigaragaza. Kiliziya Gatolika niyoboye andi madini mu Rwanda mu kugira umubare munini cyane w'abayoboke, aho bangana 39.9% by'abaturage bafite amadini n'amatorero bakabarizwamo mu Rwanda, igakurikirwa na ADEPR ufite 21.3% na Anglikani ifite 14.6%. Abadiventiste ni 12%, mu gihe Islam ifite 2% by'abayoboke mu Rwanda. Ibi bigaragaza uburyo abanyarwanda bakunda amadini ndetse no gusenga ku kigero cyo hejuru n'agaciro habaha amadini n'amatorero basengeramo mu gihugu cy'u Rwanda. Isesengura ryakozwe n'urwego rw'u Rwanda rw'imiyoborere RGB muri Nyakanga na Kanama 24 ku nsengero zirenga 13,770 ziri mu bice bitandukanye by'igihugu, ryasize 9,141 muri zo zifunzwe kubera kutubahiriza ibiterwa n'amategeko n'ifungwa ritaguye neza abanyamadini, cyane ko ryakurikiwe n'amabwiriza n'imiryango ishingiye ku myemerere igomba kubahiriza, harimo n'ibigomba kuba abiri mu rusengero rwemerewe gukorerwamo, kugira ngo rero bahabungabungwe ubuzima bw'abaturage bazigamna. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame aherutse kujyana n'abanyamakuru ku 24 Ugushyingo 2025, yagarutse kuri iki kibazo cy'insengero, avuga ko abantu bakwiriye kandi gushyira imbaraga mu gukora kugira ngo biteze imbere kurusha kumara umwanya wabo munini cyane mu nsengero. Ati, iyo biba nge nta nsengero nafungura, nibyo dukora, tubikora kugira ngo abantu nyine. Naho insengero mu iterambere, ati muri byose twavugaga by'intambara ziri mu isi, ati n'imibereho y'igihugu, insengero zifitemo uruhare ki? Perezida Kagame yagaragaje ko ikigaragara cyane ari uko mu nsengero habamo ubujura kurusha ibindi. Ati nazo ziratanga akazi se? Ati bariba, ariko se mubahehe mwebwe?
njye ibyo mbona ati ko ari abantu buzuyemo ububandi gusa, ati kurwana n'amabandi ari mu nsengero nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose, ariko mwebwe abakoloni barabarindagije namwe murarindagira, ubu twirirwe tuganira ku bintu by'insengero, mujye guhinga mworore. Perezida Paul Kagame yavuze ko ibyerekeye gusenga abantu banabikorera kuri telefone. Kimwe mu bibazo biri mu Rwanda bijyana n'imyemerere ishingiye ku madini si ugusenga, ahubwo ni uburyo abantu bamwe basimbuza akazi amasengesho, ugasanga bajya gusenga no mu masaha y'akazi. Ahandi gusenga abayobozi b'amadini barahindutse, abashaka kunyunyuza imitsi y'abayoboke babo babambura utwabo bitwaje umutaka w'amasengesho n'ibitangaza. Ikinyamakuru rya Kadomo gifite amakuru y'umuturage umwe wahawe inka muri gahunda ya gira inka, maze umunyamasengesho akamusengera akamwumvisha ko agomba kuyimuha, bikarangira yimuhaye. Byaje kumenyekana nyuma ubuyobozi bukurikiranye busanga wa muvugabutumwa yarabeshye umuturage yitwaje amasengesho. Umuturage nyuma y'igihe ataka asubizwa inka yari yarambuwe. Hari n'izindi ngero nyinshi cyane z'ababwirizwabutumwa bagiye batabwa muri yombi bazira ibyaha byo kwirwanya abantu bitwaje ivugabutumwa mu gihugu cy'u Rwanda. Munyemere rero aya makuru nyasoreze kuri iyi nkuru mu butabera. Mbabwire ko urwego rushinzwe iperereza muri Afurika y'Epfo rwagaragaje ko amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yashatse kwica Fulgence Kayishema ukekwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ari ibinyoma. Bwana Kayishema yabaye umugenzacyaha muri komine Kivu muri perefegitura ya Kibuye mu gihe cya jenoside, yashinjwa uruhare mu rupfu rw'abatutsi barenga 2000 biciwe muri Kiliziya ya Nyange. Tariki ya 24 Gicurasi 2023 yafatiwe mu mujyi wa Paris mu ntara ya Western Cape hashingiye ku bufatanye bw'inzego zirimo ubushinjacyaha bw'umuryango w'abibumbye na leta ya Afurika y'Epfo, arafungwa. Tariki ya 10 Nzeri 2024 yamenyesheje leta ya Afurika y'Epfo ko afite amakuru yizeye ko leta y'u Rwanda ifite umugambi wo kumwicira muri gereza afungiwemo, asaba ko yakwimurirwa mu yindi agahindurirwa izina na nimero imuranga. Ibi yabishingiye ku kuba mu mpera za Kanama 2024 ngo hari umuntu watanze amakuru ko hari abashaka kumwica. Byatumye leta ya Afurika y'Epfo ifata ingamba zo kumucungira umutekano birushijeho aho afungiwe. Amagambo ya Fulgence Kayishema yatumye umuyobozi wungirije w'ubushinjacyaha muri Western Cape Tommy Aaron Bunguzana asaba umuyobozi ushinzwe iperereza mu ntara Brigadier General Timothy Moyana kwakorwa iperereza kugira ngo rero ukuri kumenyekane. Ishami rishinzwe iperereza ku byaha bya jenoside ryakoze ubusesenguzi bw'ibanze bugaragaza ko bishoboka ko cyane ko leta y'u Rwanda nta mugambi ifite wo kwica Fulgence Kayishema. Tariki 28 Ugushyingo 2025 uwitwa Bunguzana yamenyesheje urwego rwa Loni rushinzwe imirimo y'insigare y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha RMCT ko ubusesenguzi bwimbitse bwakozwe bwashimangiye ko leta y'u Rwanda ntaho ihuriye n'ibyo Kayishema yavuze. Uyu mushinjacyaha yagaragaje ko watanze amakuru y'uko hari umugambi wo kwica Kayishema atari uwo kwizerwa kandi ko afite impamvu zibwite zatumye ashaka kuyobya burari. Hashingiwe kuri iyi mpamvu umushinjacyaha yasobanuye ko hafashwe icyemezo cy'uko Kayishema Fulgence akomeza gufungirwa muri gereza arimo nk'abandi nta guhindurirwa amazina cyangwa se nimero iranga umufungwa. Bwana Kayishema yakoze ibishoboka kugira ngo atoherezwe kuburanishirizwa mu Rwanda. Agaragaza ko atizeye umutekano we mu gihe yaba ari Kigali mu Rwanda, byageze aho asaba Afurika y'Epfo kumubuhungiro. Ubushinjacyaha bwa RMCT bumaze igihe kinini cyane busaba ko Kayishema Fulgence yoherezwa urwego kugira ngo narwo rumwohereze mu Rwanda aburanishwe ku byaha akurikiranyweho bya jenoside.